තෙරුවන් සරණයි. මම තමයි නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේත් ඒ වගේම වැලිමඩ දිස්ත්‍රික්කයේත් මායිම්ම පිහිටලා තියෙන මේ පුණ්‍ය භූමියේ අපේ බෝම්බුරුවැල්ල සමීපයේ පිහිටලා තියෙන මේ භූමියේ මෙතනට කියන්නේ රහුගල කඳු භූමිය කියලා. රහුගල කඳු භූමිය ඉතා රාමා සීතා කතාවේදීත් මේ රාමා සීතා මේ හරහා තමයි මේ එතකොට මේ අපේ සිස්ත්‍රීපුර කන්දට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් එක්ක මේ රහුගල කියන අර තියෙන ගල තමයි රහුගල ගල. ඉතින් රහුගල කියන්නේ මේ පැත්තේ මේ සංචාරකයෝ ගොඩාක් එන මේ ඊටාම මේ දැකුම් කල පරිසරයක්. මේ හාත්පසම පේන සාමාන්‍ය view point එකක් විදිහට තියෙන තැනක්. ඉතින් මේ පුණ්‍ය භූමියේ අපි කටයුතු කරගෙන යනවා දැන් වසර කීපයක් තිස්සේ. ඉතින් බොහෝ සදහැවතුන් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා කටයුතු ටික කරගෙන යනවා. බොහෝ සංචාරකයෝ එනවා. ඉතින් හරි දැකුම් කළු හරි මනරම් පුණ්‍ය භූමියක් විදිහට මම මේක හඳුන්වලා දෙන්න කැමතියි. ඉතින් මම මේ රහුගල බෝධිරාජ වනසෙනසුරු සියලු දෙනාටම හොඳයි තෙරුවන් සරණයි. හැමෝටම ආරාධනා කරනවා එන්න මේ පුණ්‍ය භූමියට වන්දනා කරගන්න. මේ දැකුම් කල් පරිසරයේ ස්වභාව සෞන්දර්යය විඳින්න නුවරඑළියෙන් එන සිසිල් සුලන් දහරා ඒ වගේම බොම්බුරුවැල්ලෙන් වැටෙන සිහිල් දිය දහරා විඳිමින් මේ පරිසරයේ සුන්දරත්වය විඳින්න සියලු දෙනාටම ආරාධනා කරනවා මේ පරිසරය දැක බලා මේ ගන්න කියලා සියලු දෙනාට ආරාධනා කරනවා. හොඳයි සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. साधु साधु साधु। ये परिसर राहुगल है. ऊपर पहाड़ दिख रहा है, ऊपर राहुगल कहता है. सीता को यहीं से लेकर दूसरे जगह पर गए हुए थे, इसलिए ये इसका पर कुछ महत्वपूर्णता है. बहुत टूरिस्ट लोग यहाँ देखने आते हैं. ये बनते जी बड़ा मुश्किल से ये जगह पर विहार बनाकर अभी काम कर रहा है और बहुत सारे लोग इधर दर्शन के लिए आते जाते हैं. और ये जगह स्वाभाविक सौंदर्य से भरपूर हुआ स्थान है, इसलिए लोगों को यहाँ का परिसर का आनंद लेना है. ये पहाड़ पर बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी हम लोग थक चुके हैं, बहुत टाइम अपने पास बहुत कम है, इसलिए हम लोग को जल्दी जाना पड़ता है. 4 घंटे का रास्ता बाकी है, इसलिए अभी ये बनते को हम लोग आशीर्वाद करते हैं. बनते के भविष्य उज्जवल हो और बनते को ये काम आगे बढ़ाने के लिए कायिक और मानसिक शक्ति प्राप्त हो और दीर्घायु हो, अपनी मनोकामना पूर्ण हो, इसे हम लोग कामना करते हैं. साधु साधु साधु। भगवान से दीर्घ संपत्ति लगे हुआ, निरोगी संपत्ति लगे हुआ. එහෙනම් මට කළා ටික ගන්න. ये ठीक है वन आराम. මේ එන කට්ටිය කවුරු වොෂ්රූම් යන්න ඕන? 4 दिन कहीं गया. මම ඉතින් हतर बदल के ही ना हो. ये ठीक है करना. මේ කට්ටියට එන්න ඕන නම් එන්න කියන්න. किसी को जाना है ऊपर, जाना है तो जाओ, लेकिन जल्दी आना पड़ता क्योंकि हमारे 7 घंटे का रास्ता बाकी है. अभी बताया ना ये हिस्ट्री इसका रामायण से इसका संबंध है. रामायण से इसका संबंध जब सीता को वो लेके आए ना तो रावण वगैरह ने पहले यहाँ रखा, उसके बाद में अशोक वाटिका में लेके गया. तो ये जो यहाँ पर सौंदर्य परंपरा मतलब सौंदर्य अच्छा है, उसके बाद में यहाँ मतलब राहुल से भी इसका कोई संबंध है. हाँ राहुल से भी वो राहु पर्वत वो सामने दिख रहा है. तो यहाँ इन बंते जी ने अपने कठिन परिश्रम से वहाँ बिहार बनाने का काम चल रहा है. हाँ ये बंते जी है ना वो तो और बहुत सारे लोग इस दुनिया के मतलब लोग देखने को आते हैं. ऊपर जाना है तो जाओ, नहीं तो नीचे आओ. तो ये एक महत्व का जगह है. वो हंद्रू का नाम क्या है? अरे भैया में रहता वो हंद्रू. इस स्थान को क्या बोलते हैं? दिस प्लेस नेम? होता है तो ठीक वो रावण का घर है क्या? नहीं ना, रावण वहाँ लेके आया था सीता को. यहाँ पर्वत पे यहाँ पे लेके आया था. वो पर्वत राहु पर्वत बोलते हैं उसको. तो रावण मतलब रावण का ही पर्वत होगा.